Allah kan pejut nuri nur Nabi yang tan mulia. Allah kan pejut nuri nur Nabi yang tan mulia. Nibah tijair onuri Allah pelahi segala-gala. Nibati jair onuri Allah pelahi segala-gala. Muhammad indah duniawan measai alam yang fana. Muhammad indah duniawan measai alam yang fana. Nibah tijair onuri punca dumlahi nyawang manusia. Nibati te itu bonuri punca dumlahi nyawang manusia. Bati te kefon iru oh nuri Allah pelahir Abu Bakar. Titik kedua roh Umar lahir kelele Rabbi Uthman penang. Batitik kepejut ke roh Ali kelimang akijut bungong mawang. Batitik kenam nepejut pading Allahu Rabbi po yang kuasa. Lehnya nepejut limang genuri Allah nejadi solat ke hamba. Lehnya sujud limang genuri Allah nejadi solat ke hamba. Allah netile kepada nuri malelum nuri ruh keluar. Allah kan pejut nuri nur Nabi yang tan mulia. Allah kan pejut nuri nur Nabi yang tan mulia. Nibah tijair onuri Allah pelahi segala-gala. Nibah ru'uh hidung jut malaikat Ba'ru'uh muka jut aras kursi serta lokalam kadeun hijab jut bintang bulan matahari. Titeru odada nur judum ambiya ulama syuhada dan urun saleh. Baitul Ma'mur baru urung nu cipta Ka'bah muliangan Baitul Maqdis badua keneng ru'u
Muhammad lahir mukmin yang laki-laki serta lagi roh yang mukminah. Muhammad indah duniawan mengasai alam yang fana. Muhammad indah duniawan mengasai alam yang fana. Niba titik itu bonuri punca dumlai nyawang manusia. Baru dua punyung jero Yahudi jut arwah Nasrani si kafilanan nepejut romo nafero majusi sinandum lahi yang sederajat. Titeru dua kaki jenabu monyong serta Allah pejen asodonya lenyan tile perintah Allah yutile nuri kanan dan kiri kedengan likan oban kalan depesapan Nabi tasbele nuri 70 ribeton kan sebut memada di lelon rawi kisah nuri lun calitra memada di lelon rawi kisah nuri lun calitra tapi betul pada salah basidro Allah ampun tak pinta tapi betul pada salah basidro Allah ampun tak pinta.